stvari prodata za 0 dinara. Za džabe smo dali Komercijalnu banku. Zašto? Postoji nešto što se zove racio adekvatnosti kapitala, to će reći odnos raspoloživog kapitala u banci. I Narodna banka Srbije, kao i svaka druga centralna banka za svoje tržište, utvrđuje koji je to donji nivo, ispod koga banka ne sme da ide da bi bila sigurna. Sve preko toga su raspoloživa sredstva banki. Kod nas je donji nivo 12%, a taj odnos kod Komercijalne banke je oko 30%. I sad ajde da razumemo da menadžment ne sme da ide baš do 12%, da kažemo 15%. Ne bi trebalo se spustiti ispod 15%. Ta razlika između 15 i 30%, to je sposobnost banke da plasira novac u obimu koji je približan obimu cene koju smo dobili za Komercijalnu banku. Šta to znači sa stanovišta kupca, sa stanovišta NLB banke? Oni su mogli tih 450 do 500 miliona, vidjet ćemo na kraju kolika je tačna cifra, da prosto plasiraju, negde plasiraju taj novac kao banka. A oni su kupili Komercijalnu banku u kojoj banci ih čeka isti taj iznos sredstava Komercijalne banke koji mogu da plasiraju. Prema tome isto će plasirati novac kao što bi ga i plasirali i plus će dobiti Komercijalnu banku džabe. Ovo je takav skandalozan potez. Ovo je do te mere urušavanje državne imovine i državnih potencijala Srbije, da je skoro nemerljiv u inače tužnim pričama naših privatizacija. Ali to da mi NLB banci omogućavamo da ona praktično besplatno dobije tako značajnu banku kao što je Komercijalna banka, to je zaista jedan veoma zabrinjavajući potez o kome se u našoj javnosti uopšte nije dovoljno